Manja Bazar Komiti arpu kimia tumpen keceng sikrung saya mai ke padopon. Manja hithi ke pangthir ki paching thur jia phanpura ke damtang apor hositame Manja Bazar Komiti tumpen hithi arlo ki ongdonga saya mo klem bom bang bom lo. Lason thak thak si mai pu arpu kon chun bang arpu sitame ningkan sipen ipong kai ke talar bom bang bom sipining surhini raing koira plia sengkan pai pai chiklo an ke council hin pen mai pu kimi sarthing tia phan pen ponsi konchun bang samrat lang thesa phan manja hithi ke palang ponjia phan pek ponlo la se alang litum arpu kimi deng det pen pini pai pai ni phai kre siar ni Manja Bazar Komiti asai hemalong ke cheng sikrung sai mai ke padopon labang so krung sai mai long ke chingwai pon ateng ke non eprang ke wang ji la an so se manja hithi ke peching thur jia phan klem dam pon po la pen ke cheng si asai ke klem pon ji non nang ke le ji ni phai kre pliar ni manja hithi ar lo ke pang thira sai deng pon po pusining je pon Manja pen Sumitra Teron pi report Time News Difu Sa hapon, garanti ko na parating man ito mo ito garanti ko na turo no. Mapen militong garanti pan ke hapon na bangke no. Militong Manja Bazar Komiti Hakimi approval. Hakimi Komiti. Pato town committee và council pen militong han stroke na agency militong executive meeting kapado militong member office panel pandanglog member bang koy rapian do kasi nang litong mapan militong Bazar Komiti iklem kedam maso kosong si iklem po na ima so kimat hapon pati itong telepon dulu kasi asapto kami napasinyo na wajan ni sinabi ko ba Yung piniyambay lang magpisi ka chingway po no. dito kiting si kiti amay no dito chingway pon dito Manja Bazar no pinangan kasiksak do na sila bang so kasiksak ano non Hakimi Komiti kita kaya gitu kok ada ini si community itu na sa community pen bilang bilang dito labang so kapak lang bori pan dito community ahin kan dito di para kono lapen bilang lang ang sa tamin dito Manja Town Committee lapen Manja Bazar Committee silang pen dito labang so Manja Bazar Manja Market along dito kapak lang bori pan dito bori po sa Papa dito pinin cingwai pon Laso komiti ke ningkan ko ante ningkan ko ana parman sige patrik panik lo. ini ke dito committee ke nikan si pen ke poy labang ini dito reshuffle kulina और पिछता में मिली तुम क्लेम के दाम अलाउ मिली तुम चिलांग फोन को दम से क्लेम के दाम मिली तुम मिशन बनाओ ते रिसपोर्टेड छता तो कमिटी और तो ताकि लगता है मिशन बोले लसो कमिटी ना चली सी के ओम आमेन Laso komiti nona kimi sing det pen nalitung ko pene asai kiteng ponsi na person kimat hadol igna. lalu मिली तुम के चेंसी cuma kapon bangke non evanti tarif terpiali jadi tuh Manja hawa Manja market area an jadi tuh susah work plan pon lapen non evanti 15 August Independent Day Catalan poli kami jadi tuh lam itu Manja Bazar Komiti hoy kami isip pon Pamila lalo se mandar hiti ang team ke pati ki pamila to mien pe pele project kasi sige somno. lalu jadi tuh kamat kapon ke jadi tuh sini kecil lah pon nating jadi tuh non susah work 14 ani gimta mi agos kami jadi tuh takbim di keron poli kan kami jadi tuh kecil lah pon pini di papak pon dulu la bozar dia lo jadi tuh no man takbim hoy po takbim kami jadi tuh permanent takbim system today ring bell pen kapunay por kami jadi tuh ano takbim poli fancy di paray pon Non Hakimi presiden nalitum cethani marada thino nali menba. non Hakimi presiden bagi ada pen bang puri town committee pen council pen problem nang tibang ini di
si President lo, milimen starting ki milinon kitubom romang batar taro arong. Nang long na cerap din pang secretary bang konsen. Secretary alang li ano samrat lang tasa aturam gaw dak beng anu